udakoresheje neza biraguhitana. Izo kuri je musaza. Ninde mu bagenzi bawe ufise? Ninde mu bantu bakwegereye wowe utubwire makuru? Ikintu ushaka kumubaza dukeneye iki? Sivyo? Mugisha. Imon. Nende neza. Bo, sawa. Yes. Bo? Ndia vugo. Nene, ibura cyavyibo. Mbega uwo mwibusa uvugote amazi arashiba nyibagira ibumbeho. Ntabyibuka kubera nanjye ndakubwiye urantangaje kubera urantangaje kubera iki gariyo kuba kumwe batandukanye n'abandi bantu muzinga mu Burundi mwara dufise nimwe mwana nyabati iyo umuntu agize amahirwe akava ngamu gusa akirusha kidogo tu ukindi gihugu nubwo mara indwi zibiri akaruka yahiye imishira karanga by'u Burundi yabyibagiye ururimi yabyibagiye bimwe twe tumenyereye yabyibagiye ngabo wewe kuvugaruka ni byinshi kuri bya binini bya kera ibi byo kuroba kwaza kubikora ryari hati imisi myinshi uragiye no hanze uramara imisi myinshi murakuvyiraga byakunaniye ntiyonge reka burya imana zirema kwinshi umwe wese afite ukuntu imana yamuremye urumva jewe rero ariko ku by'ukuri babaza ukuri mu mutima wabo yuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiryoshye kubamwo ariko mu rero umuntu niyo kwitesha agaciro kwigira yuko kwigira sindabibazwa kugira yuko wibagiye ibintu byagukujije birekeye ndabyiza yuko ari nko kwisamaza ariko baba bazi neza yuko burya hajya burya gutakaranga burya ikintu kiza mu buzima ariko rero ibintu nk'ibi rero jewe burya ni ibintu nakunda kuva nkiri muto urabizi wagize amakosa ahantu n'ahantu habi ishamba ribi gose ishamba barigiramo abantu barifatamo nk'abakobwa aba mu batuye igiga abantu biciwe ngaha ukashize uri wenyine ahantu ngaha kandi ukibaza ko uvuye mu mahanga ufite amahera ufite iki ushobora nabi niyo ngabo yerebaza yuko nakubwiye burya nakubwira ko nibagiye mu kanya sasa nakwibagiye yewe kamere y'iwawe ni imana y'umubiri basi abo bana b'abantu rero ngo baragira ibintu cyangwa biriya biri washaka ni kimwe mu bintu byatumiza ngaha ibintu numva ngo iki ngo areba ngo muri ishyamba rero ngira byibona byinjye no mu maso y'Iwanjye basi ama bantu bigu rero zirayiye urumbarirano yenge si uguma yuko umenga umuntu wese yuko umenga akoze ikosa yo kumera ngo kugiye kona kujya wakoze kuzakera umuntu n'ubu akibangwanaho wacha fite wa mutibe ni ugukomana n'ibintu bikomeye bari kumena na kiyobozi Imana imwe mvye ndi mwijuru nyene nabindi ibyo bindi byose bitanga baracu kandi murumbarirano bariyo ibone yibone yajenira abo bantu n'ubwo mubita ngo namarindike urumva
aribonera amasomo yanjye. Ukazi uko nifite akazi kari kize nikora kibisanzwe. Ageze. Sa. Hano zo habi. Ntabwo ari heza. Fatigera nawe. Fatigera turori. Reka natanyabira. Ayo sina magira. Sura nini? Nini? Oh ya, ini umumuli wasi sishobora kuja kukaa. Kuko ni bwawe nabyo bwabashira. Utegereje ndaje ndagushaka. Yose ngoranja sinzi nibeki umebona. Andaye ko ndashaka katika hapo gahe. Ndio kwa mwana wa boss wa ashaka iyo ashaka kwenda usazili muda. Agarija. Deni sibose kandi ngomba mubiri warajumira. Jani byo wawe no bwawe nabyo bwawe. Deni umutima wanse kabisa. Nanga kintu kibi kirabaki. Ndetse nje kurishiramo nta kintu kibi kiraba. Genda nkazugaruka amahoro. Ndishamo ubwo cyangwa ushaka akazi kagahe. Cyangwa utazurisha ngahe mane yanjye buri munsi. Ese nagushaka imande yo anze buri munsi. Cyangwa akazi kabana. Enda ntigahere. Gakuri ujye mu basi. Arakwirukana ko umwana we usanga yakurindiriye yavuze. Dana amasaha yageze. Sawa. Sheri ndagiye. Uwo mugabo nawe minsi yose yumvise ubunere bwatangaga kwigirisha ku mutima ngo ntugenda neza kuri kino bigo hari ibintu bibiri. Oya, ese ishaka kuba impande wanje. Genda. Alô?
uvuze subiramo uvuze wiki umara wiwanje byagenze gute byabaye gute mbwira oui uri ingo muri wanje ndakeneye ingo nyaruka diligence nyaruka ego gira ningoga ivyo urimo nubireke kwanza ubwo uri ngwino sawa Allo? Ingo muri wanje ndakeneye hari ikintu kibaye gishaka kumfashamo. Gerageza ndagusaba gerageza. Hari ikintu kibaye nyaruka. Kandi wokoze. Ama ibyo basanganye isakoshi irimo amafaranga ndabona amajana kingashe Wait, Mr. John, Wanzuki ngaho. Uvugana na Wanzuki? Tuvugana ubu nyene. Shaka ibintu by'amadiscussion. Na discussion nimwe nkeneye. Icyo nshaka nuko wakwizana wenyene ugashitsa ibyo nagusabye atari uko nawe icyo nagusabye ni ikintu kimwe gusa nta discussion nimwe nkeneye ubu nyene tuvugana ndagukeneye uze ngaho uze ushitse ibyo nakubwiye atari uko nawe akari inyuma karenda nk'indege afana inziga ntizirongora ariko iyo zibonye imvuta zikoresha umwanya afana murabo aha turi ku idiri ntabwo turi mu idirisha umubwiriye nawe umukobwa iyo dushaka tuza kubirora ariko maze kumubwira ati akareka kuza imashini yoroze umunsi iraza gukora bitegure umwanya wose imashini iraza guhira sele utabishira mu mutwe yuko biza gukora ariko ibikunda kandi bidakora izige ranzakaba kuri mimbiri ngaho
Zengi. Ingia mbili. Senda umbili. Chara hasi. Nakubwiye ko uno munsi nashobora kuboneka. Ese nabikubwiye ariko. Oya, nicyo kunda. Ntabwo cyokunda ko mba mubwira kubera ko ari wanjye yaraje. Umusaza wanjye ni hari ntabwo numva mubwira kandi reka kumubwireze ndagusaba. Umva, oya ntabwo nza, ni ukuri ntabwo nza. Oya, ntabyanze. Oya, we narakubwiye yuko umusaza we wanjye ko yamaze kuza ko ibyo ukunda ko tubonana. Kubera ko utumva, kubera ko kumutelefona kandi nakubwiye ko umusaza wanjye ari hariya. Uri kurandondera ibibazo, umusaza wanjye arakaze. Oya, ntabyanze. Oya, ntabyanze, ntabwo byokunda. Ndagusabye mwawe ntabwo byokunda ko tubonana ko Ukunda kumubonana. Kubera ko umusaza wari ngaha ndaze kuza ukunda kumubonana. Sibyo? Ahungira kandi ko umugenzi w'umukobwa resa. Ahungira kandi yuko umugenzi w'umukobwa. Bidakunda kumubonana kubera ko ugenda. Come on, Sandra, please. Nakubajije ninde? Rimwe. Ninde? Kingana. Sibyo? Muziye kingana kingana. Mukingana. Ameza. Kubera iki gera kubaza agumisha ngira kutamata mugenge ofisi womuntu naratinya kubikubwira. What's happening? Ni wabwira yuko nagarusha abayambi. Sibyo? Wale mugi? Urazi wapi? Yeah. Wewe mwenyewe kutoka kazi yako. Nuzi wa, nuzi mtago huyu. Sivyo? Sivyo? Nuzi ni akweli. Sasa. Ukakuja huyu mtazi, wao utazi yakora. Sivyo? Sasa usikiwe ni wapi? Unasubiri huko. Amazungumza wapi? Kweli. Kumwambia mbaya brother, mbaya mwanya mwagera azoza. Kandi umubwiye yuko nakungiye amahera bakishabaza bakabakabakabakira bakabakabira. Sibyo? Umviriza. Akareko mubona uno munsi ubwire ko uza kubona. Mutelefone nyine uza kuboneka. Mutelefone nyine. Umviriza. Kupa. Simene Jenda mnatongea na telefoni. Unatonga? Mubwire neza n'umutima mwiza atakudedemba birimo urumva? Nike kintu bakindi. Nire yuko umubwire ko umunsi uboneka. Urumva? Yuko umusaza wahapagenda mu muji uraza kuboneka. Sibyo? Ubwire ni telefoni wewe.
wambwiye rero yuko utazi iwabo sibyo? none muri karitsiye ntiwigire umubona ari kwigana akavugana n'abagenzi biwe cyane. mu bisanzwe wambwiye ko atabagenzi agira. nta bagenzi agira? niko nambwiye. none ashaka kumenya ibyerekeye amahera waba n'umugabo niwe uzi umubwira cyangwa uraza kubaza? rimwe na rimwe mwana w'imipira rimwe na rimwe n'ubwo yakambaza ntukarabwirisha none musaza wanjye ariko mbabarira kuko imwe kumubona wamufata waramukorera kubera kumagije icyo kibazo kuko ndamukunda niyo mpamvu kenshi wahora umbaza nkacamo. uramukunda cyane uvuga uri ndi mu rukundo saga ukunda umuntu adafite aderesi ukunda ikindi ntazi inkomoko yiwe utazi yuko ari umurundi cyangwa umunyamahanga utazi uwo ari we ukunda urukundo nyabaki ukunda urukundo cyangwa mu gihugu none muri abari mugurisha igihugu mutabizi mugurisha umuryango mutabizi gukorera n'abantu mutazi gukorera n'umuntu utazi inkomoko ye utazi yaba ngo ni urukundo ubujuju ibyo nza kumukorera njye ndabizi kandi biraza kuvana n'inyishu ziwe aza kunywa amaye inyishu zafise integuza ndazishonza kuyikorera ndazi kukibuka yuko genda cyo mu kesimero wibuka ko cyaje mu gisika mbere ko nabandi bikomeye waje bagibuka attention uyu muntu iwawe yakiriye hafi yigize incabwenge yigize umunyamayeri ariko amayeri yiwe agiye guhera urabyumva bizovana rero biraza kuvana n'inyishu aza kuma ampaye inyishu zitomoye nkeneje azore mu mahuna mugabo ampaye inyishu zitagira integuza zitagira n'ingobotuzi urumva ndetse mpinduka agasura biraguteguye tuwe mwanyura mwana n'umwe cyane Ahora muza kwiyongera sibyo? Doni utuzingo. Ndikora kubaza. Ha? Ahora muza kwiyongera